Trugere, nos vad de rarandut, mehed ivo komprenat pe holaran, mais indera le techedon de gans bion, arpen, ma des revuan, ma des resisanval pe ganzet, l'arretain, ça ou de pis, on meilleur one pipek, me l'arret, gant di pondi, hag I kons brochnek pondi, mahet, hag penaos mes be oan de ziskañ brochnek ne ouianchere, penaos on peut de sarvet a bar famille, na vezet mui konzet brochnek, comme mesure court, il faisait concevoir, hag ata on peut de klevet brochnek else in drodaime in bugariach, mais mesure déjà le konzet mui, hag non peut de penaos skouliatei da bar school I brochnek, hag mais peut dire mehet peut dire ima erwan mehan. On peut de techet de vous de glevet di wen ur djuir breton à peine. Ça c'est un vrai breton, elle sait. Hag penaos mehed ima andraze indes lakaid ar neunt avid kaoui hoan de ziskañ derrière. Hag moe krogot noze pour venir lycée dans leur seconde. Et il de classe noze. Hag l'air boe discut que George Bells drechtol in amzirse a zo an arvet mat monstra hag ar l'air ar un drogetan boe discut de ad discut vi peur discut gant meus court hag un dud inouet gant un dulce penaos a bar me faris quoi I marganek hag penaos ar l'air an oa d'ober studiar denao ar brochnek botek une dizaine diarben brochnek marganek justual malgenak le breton de malgenak. Chetu, neuze broma ar l'air andraze on voit de scolaire, neuze a scolaire on peut à bar ur las dibirek, ir mor bien, à bar mar school, I pas de degvle, inol, hag aoude d'avil venek, broma, on met kellen ir schoolver I Brecht, neuze mecht prezegener, maître de conférence, ar brohonek, I Brecht hag I Sambri hag ein dralin penaos ninspe. Chatu, hag penaos an arvet de ran, ne la laren mostra, mes kiant prenot hag takat, hag ur per ave groait, per ave klevet a bar ar skouliav, hag tro mes pod aounde ur pemzek vlebenek broma, de vonet a bar ar skouliav ur pen, ave de monet de hulet starjidi, hag neuze, chatu pereg, an de lare d'ar l'air, neuze pereg on bod, pereg mes krogot d'ober ur studiar dense, got ur ma vo krogot broma. Chatu, marde batak broma? Neuze I brochnek evo konzet. Ya, marde, un cheval. Hag I galeg I ma skrivet ra antrov. Neuze mehed evo e sor avedor ma d'ar kolon itamid ur ver an amzer. Neuze peusort brochnek evo konzet, ve konzet hiri un di a bar ar skouliav. Chatu neuze avet petra amni deidama. Neuze, da tout pen une bet giriev a feid la kad avec diskoin petra e ur brochnek petra e stad ur brochnek va. Un dra an arvet meuret, neuze ar zigres ki ma ruier hag mus ur war aoude gud ur chifre eus an arvet aoude dilun. Penaos sarvet an draze ne oet prech war ur chifre se. Ur studiar den neue zo bet in banot dilun, bet TMO hag ur ranvro. Hag meus o bet a bar ur skipail ur re ar dro an draze, neuze mes klevet deja ur chifre se aoude miso deja, mais net jo bet kaset war dain ur un dialog officiel, quoi, ma karet. Neuze ur hartenov, un taoulennog ur chifre rar, ne mechet net jo war gant. Neuze kampennet de mes un dramenek gant ur chifre court, ma karet. Hag ivo konzent tamij dir ben draze. Neuze per zo an arvet, an arvet diraoug, ouais diar ur studiar den, zo bet in banot, bet in banot d'avil triver, 2018, hag eus iskouez neja petra ur chifre un amzerse, neuze daouzek dregant hag ur boblans I breizizel ave zo gwech neuze gwech de gans brochnek, un an dregant an tir avec brezuel, per ur ar dro peim dregant avec penaos avec breiz a ber. Met aoude an amzirse neuze I korf vervle et ez bet ur per a zifor pe juir ima un anti-reptin hag ur chifre se broma zo chomet. De la rede broma iam tchentorhez ar dro pem dregant hag ur boblans I breizizel a gons brochnek hag ar dro daou an tir avec breiz a ber. De la rede imar memes chifre el broskos ma karet bro goyelek broskos hag penaos rar entre sen en ur swer ben ar fin, penet juir ima liamot d'or kourni ur loden vrasan hag ur konzerion, hag ivo konzerion ben draze ar l'air. Bon,
Kalzifor zo ha indoral reve ar brouilleur, reve an takadov, betak permanugen dregant hag un dud de gons brohneg kreiz breiz eus kuir, buigen beneg dregant, a vras, a bar ra ronatse, dro de ventroulez. Kalz no betor I breizuel sur wal, hag kalz no betor in dro de 8 net de skuir. Ama de chemut difor abod I tre breizuel a breizize la benerfin, hag ehes memeus mutior a vorneg in dro de roueron, a de Saint-Brieuc, jentor avei de 8 net. Draze eo zo stark dor istuir ar vro hag brohoneg zo eit tuit a bretor a bar an takatse, jentor avei un takada oral. Re ziez, re hir I vei dispegan ra entre se, dre ur minut. A neuze ar chiffre pas duze, 200.000, un tamij muior avei 200.000, oer per oe bet karbet, oer vleso, broma I matchentor ar dro 40.000. Met a bar ar chiffre se, 40.000, net eo konta de re zo idan pemzek vle. De la rede ar skoulidi, bugal ar skoulion net da bar. De la rede I marred lakat 800.000 ur pen. Penaos 800.000 I dure an e. Hag drestol neuze an draze zo a bouiz, ker ima ar vugal ese, a bar ar skoulioù, e gete imam da zon, so wal, avei da, penaos avei bue ar hier hitonet. Bon, indoral, bion a bion, ran a dive an dut I tre konzerion gwech de gans, el se, konzerion hag nencho konzerion, met chantor chilaourion, dre chilaou neuze tud gompren e gwech de gans, indoral tud an awa just un nebet jirio. Petra signifi an awa un nebet jirio I brohoneg. I dure an e nol dut, an awa kouignaman, petra zo ar dolmen, menir, gwenadu, arar. Ze nol dut I dure an e. Kenavo, ya, wal, gwin rub an etcho de nol, an draze, mais penaos de la rede, 50.000 dain, meuret eus kalz muior, pi kalz nebetor, penaos re ziez la ran draze. Me per zo souehuz e memestra, dwelet eus I wech in amzirse, 48.000 dain epchin, I gwech de gans, I bout gwech de gompren, I bout gwech de gans. Ker sansen neuze, reze et chantor bugale ar ganzerian, duir. De la rede, peuve gwech studiar den el se ar an takat, ehes diver muior de hon tuma, chantor avei a bar rombon ma. De la rede, meuret eus kalz tud eus begoulenegete dre telefon e oe begwai an draze, Deuchtor a hui gans brohoneg, a kalz tud, a zo bet techot de la red, mais je parle pas, je parle juste quelques mots, et je vais y en aller, tud hag, penaos hag gwech de gompren matre. Deus tud ou des inim lakei dama, hag ne war, I ve penaos rechior ou lakad ama, bakaret. Deus inol, e oe war, ur million beneg a dut, hag oe brohoneg un tamij penaos brohoneg gete a bar oufen, a meustra. Per netchod nitra, a per zo toch teve dor per veze kant vleso, met a fet penaos rombo da neuze kalite ur vrohoneg urian zo disanval kren. A broma neuze ima drechtol a bar ur linen se ez bekol tut, ur re zo ama a zo burpod ama war. Hag neuze kol zo bot met penet juir ewen a ri gwal gour. Chotu penaos I veze a fet wedaou un dut, penaos un nouet tcheiden dre wet a oe deg vle a trivigen. Hag penaos ur perazi for neuze I tre ur e gouran hag ur e mankan, nebetor avei un an dregant, avei de re idan daouigen vle. Dre vras neuze, enfin, avei breiz a ber. De la rede avei kaout tud I tre peimarugen a daouigen vle. Deuzain I kanz I brohoneg el se in ur stret, I marret kaout, avec kaout un draze a bout sur de kaout deuzain I kanz I brohoneg el se I trede, I marret kaout 200 dain in dro de he, a ne gans an tchot, den ar fin. Tu peux traer bout dur hier, vian hag penaos flashtod a ben ur fin gant ur gvrediger, quoi. Neuze drevras, match moram re idan de wigen vle el se, es un 10.000 beneg a dut, bon, orpen pem zeg vle, met ar ler neuze I marret kontañ orpen un 800.000 beneg, idan pem zeg vle. De la rade es 300.000 ma meustra, ma konta ma rar rendu de ya botagama. Am ma yam botag triwigen vle a rar neuze, neuze es war ur sichen zo ar dro 200.000, 100.000 dain, hag ne helam chom monet idan un draze a ben ur fin. De la rade penaos ar zigreus ki ma weit,